Hapa mjini Voi kuna mwanadada mmoja mwenye ruko yomo igabwate abasani baya basacha babiri. Akanyoro yomo wakakakana alafu akaongeza mwingine. Bona abugate babiri. Lakini bona wakata kete make decision yoko twaro yomo kumunyoma. Bona akaamua iga. Hao wanaume lazima ni wakutanishe bila wao kujua. Abaumeranie. Abaumeranie. Batamanyeti. Ekirenga kiaye gata gete bakinane. Baruane. Oyo ukobwa dera akoira. Ndivyo alikuwa anataka yeye. Si ndio hiyo na rengo tevivo hapana. Akabareta. Ala. Wana tatekera baumerana Voi. Wakaumerana. Kai. Ayetata ngakigwaika. Ngaya ndo mwanjione na jire korora. Na erinde na incho ino mwanjione tata kai. Ndu ngakinande. Kiwadeva. Tata ngaki no gatoyo no montone ma. Yone message na mutu netebeza bo. Ligere liboronje ro tuwajade tia. Watu kazi neta kisimi bona watu. Tata. Ngaki. Ebi chagate twarengo mababali moizode. Mbono mambi tu akwandire ogonte bya saberete. Rora bona funano ka. Rieta lijugura izo kutaiza to babi. Eli gaiga. Na ngaine. Okay. Tata ayebono gukwana bono mambi. Ligere ligaiga chibichanto mereta. Umuntu nato bibintu ne ibosaigo. Okay, ligere li SMS yingi gukwanira. Gukwanira aiga. No yokuru moina ne SMS gukwana. Rore video anto mereta. Tata, Ala. Tata. Alafu wano mwise koyo tuchikirenga kia yata kete baruane wana bangwana bakairana goseka bakairana goseka bagukwana ni bagaseka finally bakaba friends bakakuminga ke bakakumitata ngaki na botukuchi aswingeje ani munga ino tali monene bozo yole munga ni nzeye ke endu kuwekelea uzito bakakwana ni kweli bakakumburania mariko omae what they did bagaikaransa somo bagani oyo bagaode ndagira bakaragira omunyaruko yiye ringa ya omunyaruko yo gare nse mari atagete kororanga ngaki bakukwana osensirie gento gete bona bagaikaransa tarore ngonko gendo ori tangani. You see? I can stay kona gete. Bone gero ba umerere tara make decision yoko chese bale. Bono ga te korora ngo take initiative yoko genda sale. Yoko chikukwanira munyaruko. Yes, bono umroyo mako muligere liga no yo ndo muligereri. Bakamuwa Mrembo bakamutiga je. Bono kai karato kanya bono. Bakaragira bakaigota. Maete finally kwa pamoja. Ikaraba igotire bono ba manyanire batagete korwa sayo. Bakarosi agreement iga. Huyu mshenzi atumpeleki mahali. Sisi hatuna makosa. Na enda onye enere njira kolengereria. Keroni ekengeli kerongeke. Hii sasa huyu si mtu anaweza saidia. Keroni ekenege ofu pi. Lakini ntoliko mutiga wosaigo kemumu. Togende tobrosie korasi ali tomotebie kene tosoke togende. Togende bwana. Bakagenda bakalia sare. Bakagenda bakalia sare babiri. Hakumeti sana. Wakamotei kwa pamoja. Shenzi mjinga wa mwisho. Atukutaki zote sasa. Kwenda kabisa. Tempelea mbali. Agatigara angali ichara. Tamaye tigenda agokora bagora bali basokire bachire bamanyanire invite akaba introduce bakaba bagokonya ni live. Boni yakuru mudoranyo umeto akanyorekero ni bahati. They moving on. Ni watu wako sawa kabisa. Yule mwanamke hadi sasa hivi hajaolewa. Achakai. She is tamaking. That's her tamak. Anasema she is single and mingling. Tigara itirani. Ara koragi. Eram gusti aranyita. Monyonjo ta tebet. I am telling you this. And I think na kwani take some time back. And this is an advice which is sabasacha. Don't fight another man because of a woman. To basa kuruani musacho onde asengencho yomusubati. It's not worth it. Asika mura umerane n'obugimo bubura bokoleta abante se nezingoro umumonda terete. Asimura umerane you never know where.
tulikuwa tunazungumza na okay kwa rwaniri yo watigira bono because yo nyubonto le capable yo kubacheza abantu babere muomera ndi utate kurwanisigi aho shiwa yo ngata kukocheza no utigara yebo naye kwa mutigira umunyaruko yo it's not worth it na tebyo mungwano ndenga ki timbuka tie sababu iragere ndu andi musacho nde iguru yo mugungu tata baro abange I'm sorry to say but no it's true what you are saying is true sasa ajagani upigane mwanaume mwenzaka tunampiga kwa sababu ya mwanaume kwa nini ajagani kwa sababu equal you need egente kita gereke kwa somi yes ngomonto go dine omonto go gumia ekirodi ekebe gogo dinde kagere pole boy kiasi masikania bareta ma telling you that is it yeah akupiganishe kwa nini achana na yeye achana na yeye and by the way let me tell men this inseye by the way tiawe itagukwa gagi ikiwe jandira na teba muisonde nga invest in yourself mudeta gakiresi byate wakwadire ntuyo kumya mwana mayaka atarabeta girebo what I'm saying is this kama mwanamke amekuonyesha kwamba hakutaki bro just take your time and do your things jipe shughuli bwana otherwise yabanda abange barorete boniga be marwaire bebekirete yes we sikirete borwaire bakanyuma muntu bolia wesikiro borwaire kabisa bororosonywa o expect yo beboy haiwezi I'm telling you and say be free invest they what abanekia invest in yourself that is it because bonoroche your efforts are not appreciated anyhow anywhere you know naande kaba mongora na inde inyora ayemo murumu abonyarebe at the end of the day you are somebody's son kaba mongora you are somebody's cousin and people need you I want to tell you again tonkeye kongwenseje mateke gusumbwa abantu amongo buna kibesa enseye dole kende ngeye kero mondo kibesa atagete so gentonkiyo ke gusumbwa abantu amongo buna kibesa kaba mongora go spend kibesa go kiaso umuntu utalishwa utamanyeti na hende utavuga ati anything kera acha kokonya ori trivia bese in case yetake dinde gento ya sababu senia comment rubo ngainio kiasa masikania manne yeah otherwise utabaki tu kilia na mwingine pala anajifurahisha tu kweli so sometimes let us be very very careful kiagera mna kwate baye mu murumu aba somebody ubona takwira I know mwana bo mondo so mondo mutai wire na rata go jada moro bakuta kete kwirusie nse the rule of nature nero inyore principle ya nature nero yeah ikurukunga what you give is what you get all right and even in double portions lakini utaraikira abuna yakabe maiso kweli tiato ko nyore gazeti yo ya Taifa Leo bwe manya yo manayanda manga sinchira yo wikirana gazeti ya The Daily Nation ne bwata mango mwancho maotegarari